Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngokukhulu ukuthoba ngiyabongisa ngiyabingelela obaba, ngiyabingelela umama, ngiyabingelela intsha, ngiyabingelela Sunday School egameni likaJesu. Amen. Ongaphambili ngoba ngingazi uzinhle bakamthonti umntwana kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Bazalwane, ngiyathanda ukuthi ngibonge uNkulunkulu usabizwa ithuba lofakazi, nami ngathi Nkosi ngisizwe ngipha amandla okusukuma namhlanje ngoba hayi ngoba bazalwane ingekho into uNkulunkulu asuke esenzeleyo ekuphileni kwethu kuningi kakhulu akuchazeki bazalwane izinto uNkulunkulu asenzela zona kakhulu engosukumelayo bazalwane. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngesipho sokuphila bazalwane ngoba izinto zonke zixhomekeke ekuphileni. Ngaphandle kokuphila akukho esingakwenza. Abanye balele ezibhedlela njengoba sikhuluma bayastruglisha ngakho konke. So thina uNkulunkulu usenzele lo musa lo. So nje ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Okwesibili ngibonga ukuthi uNkulunkulu afinyelele empilweni yami ngisekhona emhlabeni, ngingakadluli emhlabeni. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi afinyelele impilo yami ngisesemusha, inhliziyo yami isathambile bazalwane. Ngingakangeni ejini eziningi bazalwane noma mhlasimpe thothi sengimdala ngoba khona umuntu umzalwane wakho umthi mawusumdala ngathi kusindiswa kakhulu ngoba izinto isuke seziningi osuke usudibane nazo. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambona uJesu esiza impilo yami bazalwane. Ngiyafakazela amandla akhe ukuthi impela uNkulunkulu uyagcinana bazalwane. Uyagcinana ngekhathi zonke kukho konke nje. Siyakubona kwenza emhlabeni abantu abasha bahuhekile ezintweni eziningi, but uNkulunkulu mawufika kuye wambula wonke amaqiniso okuphila ukuthi nakho ukuphila engifuna ukuthi ukuphile akususe wonke amanga lawo because uNkulunkulu nami ulanda emangeni bazalwane ngoba bengijethi ngiphila ngendlela efanele yeqiniso kanti cha ngihamba nje emangeni yeqinisa likho kimi. So nje ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngalokho bazalwane ngevangeli elafika empilweni yami bangcwele okuyisipho lesi engicabanga ukuthi sidlula zonke izipho ezikhona emhlabeni. Ngisho ngakuthiwa ingcebo yonke iqongelelwe yonke angiboni ukuthi ingafika kule yevangeli. So nje ilokho okusenhlizweni yami bazalwane ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu usuku nosuku. Ngimbonga futhi uthembekile uNkulunkulu bazalwane. Ngimbonga ngemkhuleko ayiphendulayo bazalwane. uNkulunkulu uyasiphendula, uyayucela kwesinye isikhathi noma ungakaceli mhlawumbe into usazi indle ngayo ubone uNkulunkulu eseyenza uvela umangale nje uthi kanti uNkulunkulu njani. So nje ngiyambonga ngempela ingakho ngithi kahle kahle ingcebo lesayiphiwayo bazalwane futhi ngelinganiswe nalutho. Ngihawukele nabanye abangakayitholi ukuthi uNkulunkulu abenzele umusa because kuvele kube nokwaneliseka bazalwane ngaphezulu kwezimo zonke. Umhlaba esiphila kuwo umhlaba ongenakho ukuthula, umhlaba nje onenkinga nje eziningi bazalwane, but mawusu noNkulunkulu kuba nokuthula okuhlula uqonda konke. Ngisho usathane ngathi ukuvalele ekhoneni kwesinye isikhathi ngathi ufuna ukucindezela mhlawumbe ufuna ukuthi uzumpheke uNkulunkulu ngoba mase umntwana kaNkulunkulu uba nezimpi bazalwane, but uNkulunkulu uyawenza mase ukuthi uphume lokho konke. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngempilo yami. Angazi ukuthi ngabe nguphi njengoba ngisho nje futhi mhlawumbe ngabe sengafa. Yilokho nje ngicabanga ukuthi Nkosi yami mhlawumbe nasemhlabeni ngabe ngadlula Nkosi. So ngiyambonga uNkulunkulu bangcwele. Okunye bazalwane enguphakamelayo nakakhulu usise sakhuluma engicabanga ukuthi na ukufakazi bakhe nobami cishe bufani. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane bekade ngikhuluma nomfowethu emalangeni baye bambamba la inkunzi Joburg ngoba ngisho ngithi umhlaba esiphila kuwo uphendukile akekho ngakuboni lokho mobi ngalendlela le yokuthi ngisho emini abantu nje bavele benza intembi nje emini abantu bebuka bonke. So umfowethu mangikhuluma naye emalangeni uyangitshela ukuthi shuthi bephuma emsebenzini so usebenza ePretoria
mayedlule eJoburg isho ukuthi bese kumnyama nje sekuhalele but bengakabi sesuka kakhulu ngabo 8 mayedlula laphana ngase Park Stage bamile lana ke kuyaxokozela vele hawu bavele bamthathele isikhwama bamthathele ubhakha ubune laptop nama cellphone yonke into ngaphakathi so ngambonga kuNkulunkulu ukuthi umphefumulo wakhe abawuthintanga bazalwane ngambabaza uNkulunkulu kakhulu ngoba lezi ezinye izinto njengoba usisesho ukuthi zireplaceeka nje ngeminute but ukuphila komuntu ikhona okubaluleke kakhulu so nje ngambonga uNkulunkulu ngathi impela uNkulunkulu wethu uyasivikela ngezikhathi zonke uhamba nathi uyasibiyela ubiyela ngisho abahlobo bethu endaweni zonke so nje ngiphakamisa ukumthusa nokumbonga njalo uNkulunkulu lokho bazalwane uJesu Kristu inkosi